Gusii ututarire asichia bisi chito ichuchira si nyumba ya Brighton Apartment ijire busyo bwekiro. Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii. Omurubuli okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Karona iboru umwaka oyo na maisana abere munondo bwensi akoiboru ina ruete employment 2011 December. So katika berega ngo agende de biro ko gatiya bunyo kugina kwa ringe sali gasi abo kore bwa ngobuya. Yes. Ngakiyo amaiso konyanchakire lakini rende tara ru indications chialeho cha kongoroki ya kwamba naje koera kire tiole na amaisa ona chiete chitindi kuligire acha sawa lakini currently na analira thai yo mojimana no yetoro lionda yango de agi kendo ke yonda akole de ko nya maisa. Mbemano no mwanju muri Ndizi TV andonse asobera nejinga kichapa niko kwali ne asomuro beri Omogano yuko ojagere tukiria Jumatano kujaga gisebiri cyamaro mpaka kisezo igaiga no toko nyora bagene bakirengenjo badudenga kibakinete sabari yabo anene nga kibakore mirimo ngaiba somete kaiba igena ninga ibarengete gochibusi na kwali ne asenjera yabe no bena inche mbaka omwelio yora naboko na utubwadia sensemo ya mitandao Facebook tanyole Ndizi TV News digital bego kota kutubwadia sensemo ya YouTube naboko tanyora Ndizi TV News konyo achingaki naboko tweet @Ndizi TV News we karenga likia wenda kutuma wetera sinamba era screen igurabure hero nanyora no Omogano na studio karago jikontebia mange asiditko lialero no niga nominated MC asi county ya Kisii nande niga ko represent bale no bale manacho tutebina nige bori tuno bale mobu gosenga yabo nyore nande kirenga kiaye ekero arasi county eli ya Kisii ona mange tegene turachakira ni litali aye alatenga yako asenjira yabeno mweshime wono karibu wono nabagote yumanjumuri ningo tumayosuka gochibusi. Asante sana Maria Brighton asalivaga and once again tiganga kirenya sanga mbuya mona sengencho yanyalekaniri tukeli twa lirolire nande twa umiranire samalieta nchino mwishimiwa Michael Museti Omari Michael Museti Omari oyo iga kolega Kisii County Assembly muna nominated MCA representing bali baminto bamenyete nobole mafu. Yes. Via sana bono monto nada kumanya dende na Michael nkayai bole tu nkangai obibuli baembara byaba oyo karenga ibole tu mwabo ne byekolo sina bata bana ba mwabo kato genda tasumuru Omogano. Okay. Michael Museti Omari oyo no muiborwa Kisii County nyali bali cha sub county even onere ward yane kerera ya location isere sub location ikenyirukiana kya ruko monenya. Michael Museti oyo igaibole tu back in the year 1975. Kerona iboru umwaka oyo na maisana abere munondo bwensi akoiborwa omongino minto Paulina Murao Omari no mwaka minto the late Mzee Charles Omari Misia oyo nyalta ko bakausira back in the year 1995. Kerona iborwa longboire as omwana gatano as a familia y'abana 8 turabamura bane n'ikinyaro kainya. Kerona iboruya ngaike myaka yane yo kwenda school kagenda Gusii primary school. Kerona Gusii primary school ngakora my class 8 nga proceed ngaenda Cardinal Tunga high school Musocho ngakora Cardinal Tunga Musocho Form 4 then I proceeded with Kenya Technical Training College ngakora diploma in ICT. Bono mwishime karonda to tebi bono ase enkamo ibwirwa abana batano batatu ngaki ya lenge kero mwiburu kero watu wajire skuru yoboroso lakini kero mwiburu gaiga rocha abana batano batatu abebori ngwenyara balenga ngakeyo naborura to tebi ninga kyo mubwalenge skuru ngakware kwenda yoboroso anene. Okay. Abaibuli baitwa baba sineti una into nane mbabwa gas bala kora formal employment ko balenga balemi but mwako minto nalengo mulemi bwanjito ubulimi bwechaye sana no butubye cyombe ne kawo nasimegete so nabo yalenge kotema sana balenga kotema sana bale no mungu minto mama batema sana kuliye bitoki egere tokole togende school challenges ngutoka chalengo
because na bange tuarenge nande tuasomere tange konya tubwatein at one given time na bokonya ratule no empathy to in as a high school for example so na bokonya challenges inchiro but tatu mtumna naika gotebia ati moka somorembe andonsia sumu ikoyole na atemete sana na bale kogenda oligia none makabesa o make sure nga ntoliko baki ntoba isiko tutachite school era manyana ta somete but na manyete umuhimu bwesemi nabo in fact yali we chana sana kera ko roche isiko tale gutaka abadali agende akwane no mwali bo matenga gaki ngalibaga ninchengoleki ninchendete so akabaga gutosira in that format na intutoka muiwera nande toka ranga ati gato soma singenjo nechandete so toka koromuki buna twakolete lakini kara igete gusira banga baita konyentora nyora kende so taigetigo go test yobwansu bwa bumukiyoye abuna engwa badegerengana tango muga komina ba tested anango na tested nande bona anga sai na bona na raigwete byanga ke umwana ulione na squeeze no MCR lakini ende kazi ya Mungu haina makosa tigati mukasomo lende bisana higaye karo skuru yoboroso ngweti kware ngomoro kabisa bona masome kyarende ngwate high school kikwara ku performance skuru yoboroso omulero na yeteti kabisa na yeteti kagara kadino tunga by then kwara kwana na magisi ya bira tatu so ngwika kadino na aronga kora muna na kolete I didn't miss each point in kego chia kwa ndi university sinjo bande bale kurumaega ngatoranga no I'll proceed to do a diploma to kuirora bona kyarende barango miganda abandi so bakarumaya na barabu so nanjenga proceed go chioro lakini niende katika berega na bana abwade kerengere linga I must no embono ngrago I want to make sure that I do a degree on the same as ngenjonga uroiro boy igete ko ngichera bwa maiso before ntara ikiranye ndoteje so nkaenera mono gochia so kuliyo boru bonya amatibabu kubwa bono making savings and if I'm in there na nyoli so challenges bono cha financial chikamachiko ikabachiko bono wakore ku cardinal otunga skuru yoborosi wasomete yamo ne secondary ukaende yamo ugakore miaka yonzi andi bono gwachira se college gosomera tute ngorende ngakibuma bwarenge na ara se college na college na arombo nge tricky lakini nenga kiyo jibasa linjiro chale kuruye na national government pandeni ko njira cha kuruye actually abantu bagachirure na ba chief aba chief na ba dio so nabochia chite century ya mose yende chikasira kidogo and by that time unyolenga mwako mintu osiri gasirete kinde form 3 bona no mungi na bweko kolete kiutility so challenge na bya lengena na sana lakini nerere nenya saka mukonya kamwafya kamwaji semi no bongaini na akabwatia tingendo chiri mwaka moroge tinga abana aba tobese kubotiga mpaga ndelichizo chiskuru so nere na becha andete na bagambi nene na hotebe jipasa lie china bare ko mwase ngenjo ngaki no muburaka so nabo twale kona kogenda ikatokanga na call my 3 years yebo ekarkwende kora JCT wasomerete yes ngere doga joini kosi ya ICT kwa nyanje kuru skuru je secondary go se actually yes and muntu ogerete no mwako minto because around the card no tunga that's the time computers chirete so a club kigacha gerunga computer club it was the most expensive club because if you have a window muntu ale kweliki like 30 shillings 40 lakini ya computer in fact kialenge to kweliki na 500 shillings remember that school ya secondary ya card tunga so remember my father bought the message lakini karona aja na mwereza ngodenye bintu bya chibiko ku computer na ndeze njira to abyoro kiugali I think nimbwateki nimbwato bwanji kuchoro have the passion so akamboli how expensive ngama 500 I didn't believe it akere school ko igoru akonga chibese chana aki a club kali watebete kendo college kendo join in fact abantu bali go join oro na abantu bali barwete family oro chinga yeza na abantu bali ngibenyari babwate ni nanda baibuli nende bambanye nga what is a computer so my father unata maedera lakini ngamwere salende nganyora ongere chibese ngaso bono a club ya computer bono nere jete ko ngobwanchi obonga ki I need to be doing these things kwanyora okora inputs output nini wanya kwalikire ngenda kabo wa print like that bono ikageranga twara that passion
mpaka karona akora ngatanga ki tigangora ji computer chibona as a profession. Yes. Buya sana bono ukagenda college miaka ninga kwa beta se college wachete mwishima Ina so etatu. Yes. etatu ugasoma ugakora bona ndo gwa kore kurunga iwachete goji kyano umuntu biri umuganone kurwa kore college ngai wasukete goji karona akora keronde college na chete attachment as a private firm ya ku carrier satellite, communication carrier satellite. Abana bantu bari deal na mangana communications. And the bono barange biased to telecommunications. But in there were servers, there were computers there, you know, you communicate through computers. Karabanga attach oro, nkabero oro, akora attachment, nkairana. Kana gakora my school, karabo naso gakuru oro, admit abasani oro. Nkuirana bono manyete ninga kielia agoteba ki ngonye tubwatio mino na bogara ki obwatu muramu omo. So I was like inje timedi muntu nde monene umuntu manyete noyo naba India banakorete gazewa naba indi bale. So nkagenda asebo ngabatenga bona akolire ngaki nabuga nande moment na attachment because the post attachment bon ngendo kiyongo chiko okora. But it happening igazi ane kerona ro kororo ningia yale kwenye banyenzi. So wakanga profession ya 6 months ngakora kerona akora. In fact by God's grace bagacha bakanga confirm. Kwa imirimo bona. Yes. Bono bakangaza technician trainee. Ngacha keroro. So no onkolete nero yalenge employer nentangani nande omwali. Abu irenga bara ko mweshimiwa sense meirende besede ngabaga koire karonde ba koire mirimo kero nchagete that I joined the mwaka 2000 February. That's when I started the profession. Ko ba ko ngachirugunye. So kero ba ya confirm baka nga 7,500. Yes. I started with 7,500. So ngakora in between ga nabakora konyoranga egasi yawe atwalire appraisal. You know, once you have been appraised ninga egasi ya umbiere kwanya recommendation from your immediate boss nabokwale koja kwa mmege ntu musahara as an individual. As ngichonga what have you done? So tinta getiko teba ngo senga nini but ina bakoreta India wegas and they were quite happy with me. I rose ebirogo bwango sana mpaka I left the company hiyo as a senior engineer in the year I quit na ruete employment 2011 December. So katika vile ga ngwa kende de birogo gatia bunyo kugina kwa ringe sali ga sia okore bwango bya. Yes. Actually again to get the kanga a promotion bono ya chite bono ko make nka feeling a yes. Omuindi tu alenga attach nere. Olenga my senior bono as a team to he was a team leader in my team C. We used to call it team C. To lokora major installations and maintenance. Agacha akagenda so obuindi na nerusa lakini tachikuirana. Ona gerata irana installation egatokea hotel Leisure Lodge hotel in Mombasa. That is a Diani Beach also. It's also known as a Diani Beach. So the cover challenges nga who is now going kokora installation yeye. Umuindi yeye nga Jairaji tai. Jairaji ochire tairana. Installation ya very due na a client na aganyete. So there was another colleague twala colleague asinere omumasai. Akama wake resi. Okotebuna installation nere Mombasa. Installation in Mombasa ama tukale ngora ile o complete gasi yo. Kucha wake resi mi kero mundale field kando. Akara keru akateba 2 weeks. Nchina ma do so wake. So enjengo wake resi. Over the same installation in Mombasa. Igana. Watu mondo kana kokonya because ntu abadi branch in Mombasa. Muntu moji okonya. But bona ayoko genda as the main installation person. So njenga dangaki nga 1 week. Ore 1 week nkatebuka rwe field bunolego inchwo ebange webange ngwandole Mombasa butuko. Ngogenda I have allowances to 3,000 per day.
together for your accommodation and everything. So bono ukaja kwebanga rende mwishima nathakura gwatira bono twenda sense mwe mutimo kumosi nini bantu maiko no tutaina kwa ngwa chiete Mombasa ngakigwa korte mirimo yao ikiari kirengeke kyumugano asumuru rumugano ne tukoreka turi no mwishima Michael acho tutebina ingikiride agacha tatu ara maisa ya boniga bona kini boniga na nominated ya county ya Kisii ekero akuripresent bali no bode maho nacho tutemero birikia begete ase county rende bali babwato mujanda buno yoye bakonyegere ngwe na tura sentu ndende toska na ndistibe bwansu Gusii. Boigo Rift Valley, Akisimi, ase namba, enoti isano na ibire, inya isato, isano nemo ibire, isato, isano na isato, isano na ibire, eyemo, elioto goikere, gose, otutaharire, ase chiabisi chito, ichochira ase nyumba, ya Brighton Apartment, ejire busio bwechiro ya Embassy, ekeroko gende nyakoe. Esukuru yokwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa matatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali no barema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukia babo nigo bantire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA boyo nkwigirule asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii. Yona dore na sentu ndende yakabere tukumana na cheta sensemo ya Mombasa bakore mirimo rero dore na sentu ndende yakabere tara dena hajete Mombasa ustajete Mombasa ono mwishimiwa kwa jete Mombasa posanga genda sabali nande na chite ni bus yabo TSS remember very well Guika Mombasa, it was my first time going to so lakini ene na bwate ulio bwo ofisi ya Mombasa ukanyeti so gatwa umerana nikamutegerende na bwate informa I'm coming negastochi okora nei so tukafuliza straight mpake hotel ya Yange South Coast to ikororo introduce myself as a hotel management ngabatebinga ninje na tumiruko kunaro they were like okay yego so nchairaji twaganye because Jairaji had been there for a survey because they know njena akore Jairaji tayo and then okay like doubtfully okay so angasoro karo kiweru mu ya the equipment challenge twachake gas twakore gas ri tukeli obuya atwa accommodation within the hotel so ntwala kwa soka bono go chisi so nga request yo to kore gas na then aki kutoira accommodation within ya even the meals are there na raka kidogo tu ara akiona tu akore 5 tugende nyomba let us toende to take a shower then to na bag to kole mpaka chinza chizo chimoganete na nero cooperative to baswa so kore system weyo the first day yakara the second day the machine yaro the second day what are the go 7 week 5 days a week, you know, 5 working days, plus maybe 2 days a weekend. So I can imagine yoka. In fact, I see the laptop. But I won't think go kuna the end and dale. Man, be my yoka one was. Because remember,
Ile installation yani ntangani okora ichinde nale koba as an assistant so ono akana tumoka na mbiago koirana and go take breakfast to the room aso room okay laptop I power the system and bado it's on and it's communicating so the first thing ndakara my boss Nairobi I'm almost there. Wanna integrate some parameters hotel management program where to where because remember now we're going to deal na office telephones BBX so wrong BBX equipment na you are going to store so one there are incoming lines there are outgoing lines the what to say more GSM lines alafu extension igete kwanya uzene kio mkubwa ukite kego tu ara rights mpaka cha international ini kio musgali ari reception kete kego tu ara intercom so you need to program that or rights HIA oya ona secretary atakira hanse ekol yo mkubwa so bono litukelinga shindi hapo unaona kero mkubwa pigini akakera the hotel management kwa boli is it true Kera 5 days was a bit one ya very it was my first installation as me born so ekera na kale kwende iba kon kamu baga acha nfite room ga the IT guys bagocha baga the system is on agombona ki how comes they know how comes what it is here I didn't come with it working bono yokire so ekara yokire that means umuntu onyakolerega n'umuntu ininji so ngakora day 3 day 4 I was done with Mombasa I was umukubwa ndetira mbora na etu ticket yo kokole kwendea road it was my first time nguli nende East African Airways ngatenga line ndege umukubwa agotaete obviously immediately noko owekera sungu mingi mkubwa akole mingi kumbe yana akole in a record time in a record time nga mingi kiao sungu ke hapo arega ali company nganyete ngaika office yete chenge Nairobi CPD street nga Gejabe Street Longonot Place building so kana so ro kanya my boss bona bongo so obviously aega kagutene akutena kumkuwa na mawakabera na mawakabera go agwen ukumbuli konye inkiule behind the curtains in fact na wale kadanga aba India aba maye watu funika yani the potential ya aero le kana bwango because one if you should no hata leo cha kogenda anga maybe njaro nanga nyota ya utebet so in fact there and there my boss was also an Asian akaanzuka mshahara kwenye naikire 35,000 akaanzuka mpaka 54,234 onoro mshahara ndio ile tena ekerongo correct so ekeranga nalianga the promotion and then bona you are a senior engineer from today and you are the team leader team C so ngaso wako lead ile installation cha team C musaro wo comment wona musaro comment bona hoja na kumina acha ndio na vereke tuoliga no ningendere negasi enjoy ngakiyo amazo konya nchakire kini rende tara ru indications chi alego cha kongorokia kwamba na acha koera so ngakiyo ninde in and out of hospital lakini bone gaika yani yako chakita kitutebere in fact yanchakite 204 abo konya kwa Mombasa konya yako chakire ko seba iko yanchakire lakini bona liangu na merete tu in and off in off naga na gitari na eye drops allergies nini chena contain and after some time and they come up again so akana chawo no naharo lakini ndatali bai inaona kwa soma email chiane bongo living paperwork na bongo abakora na bongo kora ona katika berega na achaso kumna kona korosarosai with time in fact amaliza yani kunya ikwiti nige tamta ukobege tamta mun wana ko yinyunta eventually ngokora ngokero tiga no rumeru wa una rwale so akabaigo unekera acha kona kunditoera my boss gabe concern sana ukondangi to his office ukumbuli na Michael
inki kebena maisa kama te maisa ya chinya kitali nkunya ira timanye tinga ninki problem munya kitali nki yako hotel kama te munya kitali nki ande tinga ichi allergy mbwa as they not continuable kama te ga kibona nje tingo yara goita because I'm not a medic ambege gali ya ino the Lexus akangira mpaka Lions Eye Hospital relation akandeko toko enda torole umusani one I establish a problem actually Dr. Khan I establish what is the problem nkagenda nyakitali ya kandigere Dr. Khan ne nyakitali ya Khan yose no Dr. Khan alikuwa Dr. Khan but igabu Lions Eye relation so kana ikoro nyakitali yo kondigere at one even time agahintina maisa na otro konya cholera a cataract operation lakini wana most of the time kana alikuwa ndo check up alikuwa nyora competence ndani lisonsa lisolia magotogoli thala lya mune nkundi yani nje na bojo the lisoga this kora kinidi lisoga tiriende you know that kind of feeling so ngagenda kanyara aki not getting any better konye akarangira abulines ena akachire kikuyu PCA so umuntu a friend of mine achakandena umuzungu getana aro chire kikuyu ukuru ali yesa can't you think of going there orole goza maisa ya onga kiara ekaro mborna ro lenga iga Lions bado wana tilo chi improvement bono ye friend karo yante vi bonga na abwato umuntu akamuiroro akanyoro beiro so I went back to kikuyu igano ndrete gasiaro ninga ndrete gasi lakini bono cha absenteeism nchiro chiabujire because bono kana ale ko na bitu sini sindani yela nayo eye drop na ba maisa ale kundi to ara bono na ba kusini wikiamo utimu gete nyomba zenzo aki lazima ube ke drop chiro se 2 drops per hour because after every 2 hours lakini unakobeka kole gasi na muntu wari utumia chi machine no muntu utumia chi machine chi computer na ndo kutakagera kwanya bekeri kwara miami kabisa kwa miami gara akora anywe so ngasiki that advice nkaira na kikuyu ukweli nganya umusongo uyu akandigere nera kandena I want to them a cataract operation are you ready kama mtaiga akije ndonkeyo chenta bata yale ijekole ke konya maisa because bono na oboire ganga ki wamina maisa ya kawo chakonchia kindiko sirigas karango sirigas ki familia anere very young ko chakome so konyori kwa dire family na dire family eri kwa na masonya kwa dire family is bad e family ero kwa dire mapema kora dire moyo family aleta 2003 mapema mbia apema mbu yokwebanga mbu inde ndo juika uyu konte ibange biasa so karona gale kwerende nanda kikuyu batinga kale ku cataract operation chakra the right eye because nalidia charge materia charge mne nelimo akalia belimo ngana linko na kwanda chala checho kidogo ligaza likampukilie lini ona akababe so akarango that operation and byoko genda okoria another 1 month to koleli bon actually the way I'm sitting there in the artificial lens but you ndani ya macho no ekero ankolera karanga ya machiko no ya machiko ilinderen bonga nyona no mpepo wa kinta aliko nya kolireri at least I was able to lakini bona aliko takale na too much light so after 1 month na bana kwa ende gas tu my boss no buyana alenga where and it was like okay do everything so ekero mutinyara ngaira na back musongoli andaga angolireri kera kolera akamachiko banga na improve nje infecting atwara obusinga no mkwere nande miremo bila waswasi so nande katikabere in between and the same thing maiso nanda so ile kulitoa maisa yana what's the problem and she absent chiko correct chiko ba my boss nando kondande kumboli ngakinani operation ita kwanyeti kama tebye kora kana te tako kwanyeti mbegi akandipa adena bono entokora genda tu agakan hospital genda oli gali the best doctor you do a research the best doctor anyoro okokonya maisa because I need you in service kangendera kana baka kana hospital
Aneka Agano Hospital nkaboli ngaenda Doctors Plaza na bange wale. So I had a friend olokoro kama tebinta ite umunyita ali bwa maiso mubwate ga mweto kere. The best. Yes. Mpaka kangera. So umunyabitali umuindi nero ku Mohamed Pakal. So Mohamed Pakal by then wona maisa kwanya holiday because it was 2011. Tochanja ite 204. Wona holiday 7 years. So ekana so alende consultation fee na so irime. Okomole kalende na chimashini chiri bakoligeri. Kandi gereri ga maiso uko koirana mahe. Kumboli naki amaisa yao. India chage te kurua. Mate itot ngana igwete maragoba. Bono wanya gitari. Kwadira mheshimiwa twenda semu timukasi Kenya mutuira ne bano thina igagwe ikire agakani kwarigereri go yostokire nere na gwastokire otuthina ngaki achete ko monju mani otori na Michael Omari oyoro MC ase county ya Kisii anani ganu munete ariri ugi ria wale mavu ase county ya Kisii ngena tura hatuthina na hande ndia itoko nyore kiruye na hande ngere kyarengete ekyara karo yomo bwabali babwatomo chando rende bwabalema hatuthina de meroberi kyabegete kwena tore kerenge yetu no kumanyanga kisa bali aya arenge na rotuthina kibono roje asiri okorora kwae na hande ninji kumobori na gesoroje asiri ti okorora kwae ere naijane thingane gusini naisanigete ekarata bwati ya maiso ikaboni ngwe na tore sentunere ya toto ene Ndizi TV bwansu pomo Gusii. Ndizi TV ubwansu pomo Gusii nigo bono ya nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu pomo Gusii. Ouru Superstores Limited abobali meyumu chukisi na bakohonia ebinto byonsi aseri guriyense nigo bono bagu kuarigania wuchesi chiduka chabo Jokanyana mduto warwa kwa Ouru Superstores. Karibu nyumbani. Aba Gusii mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores. Ense muyubwagachi nigo bakohonia amabati iron rod emisumari aina chonsi chisimiti chirangi chiwilbaro chisengenge MDF board na chain links boigo mbabwate ebirogo bichi plastic chitangi chukubekira mache chibesin na water drums nkoni abare chimbusuro na moyo amasasi echiredio nechitochi ebitabo byokurika nechikalamu mbabwate meito na marangeti na boigo nechikoshon chisabuni chiemete na chiriche chibauda nechi tissue paper na chiro chonchiraroro asense muyebinto byogutumika jikoni mbabwate omochere esukari amaguta yichinyeni amajani yechae obosie bwokoruga obosie bwamandazi baking powder amache yokonywa chijuice na boigo na mabere ekero kwagulire omuzigo nigo gokoberwa asigika yichinse 24 desk yende nese section ya dispatch okonya customer wasokie mezigo wenshwe mezigo na sokiri nere customer tete. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Karibu Ouru Superstores. Niko kwenye customer care na washukuru sana wateja wetu kwa kuja huku mwanunua bidhaa zetu kwa bei nafuu, tunawapelekea mizigo nyumbani vizuri. Tunawashukuru tena sana. Karibu nyumbani. Banyore asama gacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Ouru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa Kisii asichina mbichi. Ouru Superstores Limited, the people's choice. Ndizi TV obwansu pomo Gusii.
Karo tena ekarobona nyore tumunya gitari uyu ngaki ba korete katwendeta sense me ibono orojina ngusiria kare okorora kwae ngaki bono yabete Omari kono munya gitari ye karandi ye yabaskead okomboli Omogano nengo matekinye gitari na ete agante bina ekonenge byo ja korekanaga because munya gitari ya once one deviri nimba mayete na nimba mayete nga nkurwari bali bona say ikere is between you and your God na bongo tema lakini ngasa kaleki akubweni so akaranga some medication na irana nkairana back kanje kyandena maisa I improve but 0.1% wono kinkolia 100% ndika yango yanataga na iko so ngamotenga ke ayi mukubu gande wetina onye ne recommendation ayundi ikere angire boindi njokara agande inji no moindi nandi thiango tenga no genda boindi abu yoko genda muno mutari ando irane because nindo cha maisaya your retina has turned gray instead of orange Google what is the cause and then he has never seen a maisaka guy before David Quebec in written Oja Quebec in written the boss yana kasoma Kampul what's next in kamutenga aki ai watemera skwanya alire anino chengwanta getega lakini bono mangana yo gutara na robi ga ngonsi yale ngwakunde ne gali iraneka kimbugo iri ndeketiko ko konyora jali na robi ga maybe I lose my life yangendeka that is 2011 if I got this got 2011 with the amaiso akorora kesana lakini nari kubwatu kokoleni bona ali go trace image yo muntu twana gutara nera bate akagenda the all of 2012 morangora like 2013 February akasi nka opting ali bangwa na kikuyu nkasabatia akandelina I don't think amaisa yaoni ngokonya againtinga at one given time akocho imukige ndeka we white ken tinda chikumwegen nkaacha ikanaika Gusii ngara munyakitali ole Kisii unit yale ko Dr. Danikia nero chitiko confirm the same nga Isaya tugati ayono kumbuli kola koranga matebi house being ICT akangomukia kandena yendoja okora wokwenda Kenya Institute for the Blind okore adaptive ICT and brain inkolete ngakora nero menyerete anero ekogerande county assembly gali comfortably that naichina bango communicate in my own language yes and egonande apart from abuasinana what they met kuri yobo bweni bwa maiso before bono ntaracha kugenda gakani abo muntu nakajete Tanzania go kubabu waruliondo uma iteke roll desperate right itokiyota yono gide na ruliondo oyo mbungete sabari na bantu bali tata chindege chale kubuomba songo mpaindi nini nkikara na ikoro na barra with my little side then ate abono ga ankoru bonto koleti pindo chekrege that did not happen no yike to kai kota to kanyo kombe geta ko kombe gete so mi arwenyo den pinto kibi arenge yo manyana no yedro ruliondo tiango de aquí que ndukyo nta kole de konya maisa Mwana wakonya kare aganje bora tindiga lakini neno puya kutia cheda ngabona ndo manzi iko turikuriret ono kwairanire inkabono kirikwiranite karende bionsi biasinyire ruliondo yasinyire nyagidari yasinyire bono wa accepted njalengera isi wa accepted bono wasiriri okorora kwao njalengera isi until tona jeje school ya Kenya Institute for the Blind that was the year 2014 2014 acheto May ngaruo 2015 March so tona joto rona nyanyo tirinda bande nyanyi no munda ni profession yae ne nasi ule ino alenge in the public service and basiri ya mani so ase class jeito kabe class representative na ande bono ntu abwate guide and counseling yae so intense umuntu agojo ko Omogano kwa kuminga kumbe nchogono goji inda watati yes kuza bali mtu abado in fact I remember mwalimu ulikuwa kumati ati no comes from you nyanza yande tinga tata kuchaya wadali ngoje to korra bantu na bakoreka in fact I remember liwo ondenga ochengo yeto korra Raila Amolo tinga na koreka njitima na koreka na lakini ma denga kinoyo lakini kama denje imoro cho bano I know everything nimanyete ane ngombe una koreka nimaite kala karo ondenga red bona eta ma kino red ni
So nkebe kalenda Okay, Omari. so chubono nimbate live in the dark and there was live in the light. So both staff correct ni mani. So nga accept like that. Na ikani de kurwo ajanga timoka atema. Provision ya 54 article 54 ajanga tilise wale ma 5% na banga nyama banga se county ni tiomole kanyora no already the county kana Kiraba ndo tusipopigia 2015 on a first day. Katimoka isiko tu through my hard means saya como sababa da akiti gaboki wakia no da botako ndo boy. Watanga aki bogereji. Wa ira ndonzi yanti gale no boko. Sasa no mwege that is exactly ya correct. Nti siko na uro bonde katikabere. Nti maizo kana le udina. So enda igore ka 2017 kurango bolu. Kaya banya sao mwisho moko na nje dongo so weka moko na era ikete because abale mafu do akinya inuganya kanya moko le timoya muntayo lazima wakeli na empati mayo ga ageteli oginga omwana odawo tindora mabera makararwa ukaendete be 2017 ona kanutike ngo igetete etebe kabisa na rondo ndiyete wa giroki lakini ndo word ge word even a word na wakati na wiko tebe gongo iko asana saja 21 na manga lakini nje sanit na mbere kwa wetu ni nyoro mishi 21 ndene ngwa teme zekianda katema sana lakini atema sana mja nje ni kama tanga impati no au kana ro na matanga yana kwa na tanga kana nje ndenge ngol jinde konyo muko ngamba kwa nyata to nya tuliko batanga ekereini kujiana na abaka ko jiaba ngino na ngwa wadero gini ndo rora so kino ane chenge tika fine unga no tiwe na chenge so atimo katuna da ene sako wanda en 2017 Nande ikini nganywa la ngayo Somalia ko ngayo dole akura ku Somalia nande no gajetro riondo no gwetire gwatese gire ono next thing aibora ono kanyege doiga rento kono wake ko koiga 2020 ODM kalete ngonga ODM Msabisi League ile league yange nimba kwa youth league na wina league wana kala ODM Msabisi League tukarangirwa mu kutano Kisii Sports Club so by that time in Kanundu kerona choro bakakuwa na about that league ngadi camp there and there ngarukanu osa okaso ODM kana ODM kunyali wa sub county wa chora no mochia we sub county wono kuronga bango na wate ntini kucha ODM wono na ale ngakia bantaba very friendly to disability yankole digosoro akakuwa no endra ikaika 2022 January 9 was a Sunday. When you're the tariki kabisa. Yes, in the morning. Iko ibunga, His Excellency Governor, Simba Arati, ya ngocha bale Nyamira grounds. By then kwa natara mugavana. Tara mugavana. Ngali hasura. So, ngapera. Asengenje, no DM. I must be there. Ngasogareka idiane, tukaikoro. Kana ikoro, tukaikara ndege tigero ilikuwa imefurika furi abantu bayichire akimweshimini wakarto kama na abantu bayije toko wa mario gino anje abantu bana koyenga ga uno ko uno ekweli abantu bayije la mega idinga zikia karo siro ko bolinga kia abantu balega negen no ndenga tate ke ti yakai imefurika ilika bana taraje ko balinga no mushua David gavana monda no hale so akego abantu rujimba maeterene na boli moko ke moko wacha ngaso randi bono mbegete ko via ODM Disability League so ngabasha dini uchase kebanda ke liga baishimiwa lakini mae so ngakora ngaisara soro eo ngaba no gocha chingwana chigo chaka entertainments akero yaka speeches deputy governor aga take that chance libage yoko kwalega mirendaga akakwana so agateba aspirants babonye sie bakale baje forward enjinga kara ngagenda ogadena ngateba na injiko zina aspirant aba abuno 50-50 ango tena naiga akiro kiniro liru ambo mbodindaro nya and these are the same people ya komera awo yandere ne igatu onde kararo le abago ja compromise I was looking for a compromise mo ndanga uchombu atesi njendole was any nkuligiri kini
kumbe litu kena nya sando mele wano musamaria orofisa kisarengire gawana wao simba arati iline simba simbe tangani yangurumete na ya yuda ya kabere mutondo yangurumako kero na kuwana na resi umaisi akiwa kwane de ena kuwana na tanga kama ntwanyi china abo tichiko mukambuni amaisi bono nande nonde maisi altarara mu bono akimutage akimutage cheme nyonesi ekero na irana kumbe ingenge chege kya kumutagawa ntazi umbi oge na kwane na akuzo na je na kanyiki kero ga bana teni kya ka single out leo mu konara okuwa ngiya ko ba shadi mu konara ba isa konzera bona ki bitukulero ndawe kana igamoto kanya it was a totally different thing and a good thing okubuli crowd mu ngwano na abo zikura obo maani akamagara kabatema omongwano tabaisa kubuli kura disaibra gato kolerega as ODM party toko nyore gente monominate gonta te wa test year today ngonyo mundu karo mwege nisi policy ndo msindo wa mushimo baba because mtu amanya ine from any angle any perspective ni ya kuane na ndali kutaka kere rauna ukia hapo lakini ni between ga ono mkabo so much energy ya nkolere chame yega simba agoeta ndora ngikeko nesa mnakare uyiwa maga simba kamuleketa etaye kamuleka kirase bakabale mazu kamulekere akanyora chukua 270,000 bono no ore mo msie bono no ndo mo msie nikanyora nga ile nomination ye na ande in fact akankonya ifia nomination ntabuati ngwake rwezi ngaki utakiricho ya chungwa house ndabuati no anesi ngwake rumondo chate ka kia ya ranche ya yonte bi goronte ma so ekerona ja kanyora nga na kwamira ngatege ya chi muchema ni bodi ya Kisii County kerezo ngiki ngaka lezi kumbul kwanyore chewa ngomo tega ke zina nyore kyombe ta korra ko sini nyore abunda mbuga atike ombe kere imai akei gogo ndenga anya ko mai no mai mutonto timanye tira kini te kombo so kalile pikipi ka mutonto we want to alenga na bande ang 8 na in fact gavana atorojeta magara akatoa kero mundo akabaga na akatokonya 20,000 each in cash beka sisi yao wameende jinda sana otome mugani niliogiria ngwa kole gokonya bale mabwase county ya Kisii mono sana bia sana kusiga asinere yindoro na iliogi ngwaka kuitira soko basebeka kwamba baso asilo umushwe sali biro bitu biarire apart from kuburu kwa maizo ngoligire tiole na maisa ona chiete kitindi kule acha sawa lakini currently na analira hata hii kerona leta hata hii anaraga tengoraga yara akanya igwani go mna twa kurre muroveri oyo orarra boni gare ndenga kiera abo mushwe ndole no tena ne kwa mimi tena na araga tendo so orarra boni na giego no ngagira ndakora awanda irege kaga because na bona arora kumbe moment yaze ochiwada yena arore bona biyani andachage oro kurakira pesan ase daike ya mwege familia yao nero ronko kusirere ukaboni kumeshimwe ngwakira nyasaye mbuye mono angeto musurati oro mole melibu ncingora motenga gaki nyasako konya because labda ncingora jokina na motenga umate maybe yala kwa banaya anga maybe jeti na chiet lakini yare in fact tumefumiliana na bana mbaro bata bana batatu nyaruka nene ale Maseno University mwisho kumwati Charles Omari ale form 3 kwa high school na kakenkara walende kawo cha kujoin school wa na wote na pio ko na manyinga wale nda tema uno mukongole arambu yago ojuwa karoli ngana ya mweri ko jaze sema jumbo litokole sali bere bitu bya so linga nalio mwali ndinga abale mavu boki mwechaya naonde atatutora sasa simbuli ali mheshimiwa Renaro mheshimiwa Nicholas Anyona naro ntokole kirege kilitora nyale asuku make sure ama ikerania ino maganya ino aikirania
biasa no mheshimiwa mbembe no mwanju muri akara kwa ba mono into katwa jagete umurubuli mpaka wantu akorire tumira ne weekend eliane Brighton Makoli.